Uyingenza ukuthi-ke nginibingelele namukele kuzonke iy'ndawo la kuzofinywa khona le video igama lami ngumsizi aka Nkosi admin. Uma uqala ungena kule channel qinisekisa ukuthi ucinize usubscribe uzokwazi zonke izinto engiy'posta kuyona-ke le channel. Ngqongqoshe wezemfundo KwaZulu-Natal uvakashele imindeni yothando kuhle Khumalo neminyaka engu-19, uLeanda Vilakazi oneminyaka engu-18, u-Anele Majola oneminyaka engu-18 abebefunda-ke umatric eMnyambane High School. Bathe-ke bebuya kwi-Penstown baba-ke sengozini yemoto bashona, abanye abathathu basesibhedlela. Wey'ngane zindaba-ke lezi kade kukhulunywa ngazo-ke namhlanje ey'nkundleni zokuxhumana. Abantu abaningi-ke bakhuluma-ke imibono yabo ehlukahlukene. Nangomunye uthi-ke Nkosi yami ngiyamazi u-Anele Majola nenhlonipho yakhe, umfana-ke omuhle wesebhala ukuthi-ke rest in peace. Nangomunye uthi-ke sekuzothiwa baloyiwe, kanti cha-ke isala kutshela sibona ngomobo. Ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabanga ngalolu daba, hlangana lapha kwi-comments.